And I made a minim about the land of the spirit. And they said, she just see you for the pet, Nanajo. As someone they was said, Eba Siao. Okay. A quail fast who ye be a woman fast who in your baba to a baba. Edward Common chain. And to wow, Kojina, a Munusukojina, Nanaso, was some teacher. And to send the pana or tennis so now send it is so naughty, and also not here what to a long good. Or no poor auntie me and Yaneshia, a woman, a wohono, or be betting me above Rabranty and soon. Maybe a musia dear home or dorsal. Upe baby a home wow dorsal, a musia, bonaso, and cantanai. What now, money a day, no more dim by home tabway. Tiflos Anan, the Doubting Thomas, may come for a year, Nana for Spiritual and Herbal Center, Eddie Amount. At Kuta may come for us a video be a home what's anything. A year one time, some because a Drobian Cadem, yes, a Drobian Cadem. What the way I remember for us with me and say arena out here, we catch no say, let's say, I are sending Ghana, there's a habai, I are sending. Nana for Spiritual and Herbal Center. See, we are or better than 10. The more power and about 28 as well. If you see more any penny or honor and then maybe or what fun a trust as a good dear keke or the baby dear grow yummy and sere yummy and shed. Now so more a year near my nippa and so Indian so I was so. A son said, I did you honor when Yana winning my as you away you name especially as someone grants as you a banana dear. The uncons will be more. Obi ose oya hoho onim be hu anu akọ eni be bi wo ha ye hyeda yese agoro ye dia agidin ye ya mamanfo asere no saa niam no enya nsunsuan so e wo yeso anam eye video bi e circulate e wo abe fontin tan so abrantie bi ene ne nanfofo so wo kosie hwan so wo koye den enna ya obi na yesiesie so na hwese ne ya ye nna no na utimitina so kura etwa ne ho merry go round asinsi so I watch on dress pack. Pabnani akwatna so na odia trenchie na on wine hu kiri no. Abranti ade a waye. Spiritually no ebenye nsunsuan so wane so. Ana se enye nsunsuan so. E bia na wunya video ni bi enhwe ye. Ma ya hwe video ni mra ye ba odifo wo me nche wo studio ha. Ye di ho enkomo. Abo na ana ju be dadie. Ke fili ke oh chama. Oh. Dia na ye. Mesanso am waka ma wa do ani akohuhu ye no nsem a wo ka wo tirim na apie wa no so fafa comment section ase na prophet Bernard e wo menchen wo studio hey yene no eni hu ko na de mu akwa ba The usual empress. ibi aba for there Na mi adom ho odi pa. ya da yesu ase na odifo video no wa hu bi o share ye no first thing and then about with you Meka se entity ye ka ho. Ye bi hu abranti ni mu ni se obi a ya tisi ni bi on fa nsamompo mu ni agoro. On se eye ogidi ni anase ewiase ni pe bia last stop a okogina home e de twen atemu. Ena hun se ye the spirit of Hades, ye Apollyon, ye Omen. A wo mo ye mfomu ni agoro e wo nsamompo mu ye fo. Ba ko de me mpese ne bo ne di ne ye den pa obo pe na odwane aba na media bi munu abranche ne woni se sebe se wafo afufura ye mfa nkofufuro ya no so what you say e na media menu ni se ba bi a yesi obi anase emu eda no enkoda ne na sokora e bia bi a e sacred area for the land of the spirit and also the land of the dead. Ye nkoko ankoye sa nneoma no. On se Bible ka wo Leviticus chapter 18, Leviticus chapter 16. Se osofo okrampo ko ba bia yesi emu a ye akonchire dry for 21 days. Now fa jira oni pedua no. Fa cleanse no. Wo yo di fo mpo a wo ti se obi ewu a wo kwakosie ni mpo no. Sa. Okay.
Okay. Obe ye akonchere. Ebe ye adwira. E dia cleanse unipadua because baby a koel eye owufuo. Obi a obon anase obi a ye kwa akosie na ni da so asa. So what you say? Now wo dia kwabra ne wa mo akomo bi atwetwe mo akwa akoda na so. Se merry go round no rimu. Se oni nkola bi di kwa ne kwani o. Ya boje ne so ka ho. Da bi we enchire nyansa. Okay. Empress what you say? And enchire se wa adwemu do. Okay. We kwa kire se wo nyewu a bewu. Ya. Ade ewo eda o mi hu ya pe. Abranche ade onyewu obewu ana. Ko ado wu ana. Timpanimfo bu bebi se ensamanfo se e pedodo. Na ya ti asefo. So what you say? Sa wa ma we instinct atwetwe dia wo de mumfo maso nto fom wo be tese se owu ba bia awufuo da ya adwini ye ho obi wo atofuo kura no fam wi obi wo nso aye bonidua ana so obi wo aye nikojai ana nsuo bi ni tumi bi akunu ana oda de ba bi ba se enye sa no manuma sei ni sa no manuma ni ye boje ne so da bi okay da bi Empress obi bakasa media mimi yo jiji ni mi yo Kristo ni mi nso hwe tumi bie nim owo nkwa anka wo hye ha owo nkwa ni on sorry me enhwe entimi nya mehwe bo nse no wa true challenge na woteso no de ye ni obeye ebi kura koda so bo o che se enema bebre na manfo ekokoye enti se koma ne se abrantie ha so bibie nim owo jiji se ade na wotena so to adonko no entimi enya mehwe esanse osum nyame ayete ase a odifo still na ebetimi affect him meme de make us Empress on say de wewu no ne so kata so ye so ni tie fi mo boa ade ba ko se ba oti mu no Isaiah chapter 14 and 18 o se na ansamanfo wa ase e ka ho ba e be hia ho ba obi ansamanfo ba be hia de ba gi na wa atu papa oboni o ye nyina ye kwa ko bu ne ho aten na wanya akwanya asa kwa kwotena ne na tusi sho me meka se o asotwe kese pa okay what you say e na saadi wo ye wanhwa e betere e de ewura na busuafo mu Empress what you say e ya ade bi a meka se enya ade bi a e wo se obi nsuhwa so eye bi e bi a wo mo de hye owufo na nimunyam Empress what you say e de bi a de owu ye no mo de echi nanim se bia ni oteso no wa bobra e bia wo na utua ya uni kwanya se okotena so eko dan ho Empress what you say and I made minim about the land of the spirit ne se si ye sie ufo ne pe na nadwo asama de wa se e ba be sia wo okay e kwanya fa so ye bia wo mo fa so ye nya ba be ji wa baba e du akọ mo nchen enti wo akọ gina emunu suko gina nano so no wo asam kikere enti sanipa na ote ne so na seniti so note anaso na so note a woto adonko no onumpo entimi anya na hwie a ahunhum a ewo ho no obi betimi abawura brante na yusu no meme de emusie di ahunhum wo doso wo pe ba bi ahunhum wo a wo doso aye emusie bola so enkwantanai ho na ahunhum ni edin no mo din pa ho no mo ta doere onse me pese me bo spirit bia di wo spirit bia o okuta sword tintin bia eya onse music one more music sign bia e draw arrow bia e to se na ayese anofia oh sa spirit ni kuta sa de no e no digina o ye skeleton e no sata de tuntum en samampom biara edura najua sa homu be gina mu gate ano on the governor of Ensamampum bia gate okay wa mu do mu chi sa nyomanoma we won se e ho no amanfo bebre na ye rituals eye nyankomade ni mukade bi obu awufo no ko wu ye kwa no mo ye nyankomade bi gu so what you say it is up to me ne baba gi sa nyankomade no na odi akade ne dia kan mo ma fra awufo no okay aba but eye awufo no beba eye wo mo sunsun ni ne baba se awufo ni ebe apie ebia onipa okun nipa no
ebia ebie mu e ya so me so benten ene onipa no ada ba wo spirit awo emusie on kona kodi na wu nye bi na mo befu ose ko ya ton se ye ka se ye kasa about emusie ye ne ye ba wura mu a aye nsem bebre empress adofo se ne bible kan no nye bibia ne wo ho kwan ye wade nyina ho kwan se nyina na efata prophet ye kanisa no sometimes no especially say obi ewu mpo na ye kwa kosie no na nadaka emmamuwa afade ato okon ho a wodidi etwensie no wasa kwenda ko woni baba ho so no bi be hu na adaka no ho ba bi kura etwa na nsam se no so no ekoba na sa etimi nya bibi wo nipa na so akwanche bi wo ha wo se nipa ne ya obetimi ade na ho enu ni bad woman okay on se me kai se ne yekwa kosie emu bi a wo mo di na chi nya ase le dom nsu wo mo adwe nsam bura eji se na articulate bi yi ti sei enu mu yi fa wo ko yuba take ko di na ni pam shifa wo so wo ka ma sense wo de wawu no wo se na ni munyan ko anya sa kwan no so okay so ati ase ye nkosoa ne se de ne amanfo de aba ye sufu ni edi asa ni epeja ni ye yese de bi onipa no adadi wati ase de etu akwa akotwere no eye so ati ase obi a wawu a ye de enwoma bebiri acheche no ye kwa akogya ne de ye nye no rough so ati ase ne last year no dida wi eji sa onsu kodi e kire koye enwoma boni bi na wo ma moja kugusu a ya de bi a me mpese me bi isu ha empress onse ya na amanfo fa enwoma tera ebetime didie ko no asefo te se ewiase besen se yo moja opey na akoye ye ene se tumi no won samampom ni badia ene won wasefo ye be line wo map me mpese me didie ko empress wa tira se ya de bi a amanfo bebre aya nyansunsanso bone obi kwampo wa ngoda because of surgery na prophet ye DC ye bra na ye DC no say ordinary person etimi kona so timi konya sensunsanso ye mebe ha na bra ba na odifu otimi kwotena muse ye nso ko bompa ye de ekwohye ho no 3 days 7 days no abompa ya na ndosa no ono so no na oye den empress we the bible mu odifu oben ena okonsa mampom koya akonche ene bebre na ati ho Genesis to Revelation nyame difo nyame sofo ben ena konsa mampom koya rituals esum ni han eni twaka okay so ati ase eji sa osi nyame afre wa delay bonsam na afre odi ya wo no koya rituals ekọ nyankoma de ma ewufuo no tumi na me boni meka no wasam oba ojimi mansamanfo kwa ba wa so ti se nipa okay no ma ba be dori ase homa no mo dia twi crowd so what you say but enya the papa empress debi prophet for futu efatu bia mesrew we de yenti ni mpani nsem da na yenti ni mpompo nsem da bible says emre ni kwa wi ya de wuhu ni yakura behunu de wonte obeche we are the dia dance say emre ye womu yi ewiase nyina ko na wi ye bidi a meje so prophet bi na esia na nyame ya adom a eye Monday we ya di nim ye program bi a ano ye day your friend is say breaking the demonic barriers ewo abeka flato onto others eye anumere 6 ni asete eye mpanye tutututu we mu nyina nchi eni asese sadwumadie from ye ntwetwe nkomo 0249 631876 0249 631876 and answer 0203851633 0203851633. Peace, shalom, bye bye. Prophet me that said, I'm sure. Say utimi ba eye program bi a obeye nhira papa na mi kobi but mo dey answer won so obebe bi ye all the social media platform no so oya brand oya baba wa na wo kwamu se ye kohwie obi e ho na akotena na obi twaduane no sisi na wo di twen ho yi na eye very careful insusan so e wo so me patron on subscribe ya subscribe for me din ene empress and me nyina ke tube back ko pe hwe ho so yi makra